Talafalawa ma lore soifua o talafou mai Australia. Ua fola ia pani o le a whamuamua lava Australia e tu ina ia lato wa tau fou o Mogami Warships pe a whaia sai nia se kon karate ma le Navy Australia. Wai mai le whaururunga o le vaenga o le puipui ngā ia pani a whaia e whiriwhiri e Australia lato wa aia ma whausanga fou ua whaiai o le a whaalele ia tiri ai fo i le sootanga ma le ngāre rue whaatasfo i ma Australia ma Amerika. Wari potira iei o fuafuanga e whao o mai Australia se tu ai ngā wa tau fōlea i le masina o Februari. Whita wa ina fo i se furupidiona le kon karate le nei malo o ilo le mtanga ruenga o puipuinga Australia o fo mai a pani masi a mani o walo o fia wavesuia fo i waa Australia a mata le rua whelwas furuiwa. Ai le o mautinoa pe suia i waa ia mai a pani po le tu ai ngā fausanga mai si a mani. Ta wale ripote le ABC o le masina taruai na wala uri ai lato e asia le tu ai ngā fausanga leo wa ataua Japani le awhai maila lato mau o le wha moe au tu e mo le pui o soifua o tangata e maise i a wha mauti noa e sauni ma wawe o na o i territoria le fili e oso wha iai e Taipei o ni ninjas. O li pote o pitora tamai o le whaalulawe na tupu i sini rea sona nafi o whaero ai, sa whaatalitali le lei e tangata na o ane e whao o le oti i a Sam Abdulrahim, lea e whaingo le Punisher, le taimia taunu o atuai le kāpaka o le nofuanga o lo wha mautuai, ma ta whana i roi le taiawana nafi le kāpaka o le Quest Hotel i Preston. Whai maile Nine News na whaatino leo spa inga o Sabawari atu Abdulrahim ma lana wota maita i le taamale ma sosola e se aile au fasio te tangata i se taamale lanu pae na maua i se teimi munmuriane wa susunu i le whetaula inga ala i Northern Hay ma Alexandra Street. Ele ia afiela na wota maita i malo sosoani nei i leo i le suenga e sa whailo e sa whamtalanga mai leo i eilo la tūtarunga e le na o le tuatasi stangata e au fia i le mta upule nei i le fasio tia o Abdulrahim. O Sam Abdulrahim e au fia i vaenga e au fia i sori ngā tūla fono underworld figure ma ua taua li pote leo le teimi mua leo wa tauma whaiaini se whao o le oti i le alii ma ua lau manu ia fo i e tasi le piriona se tupe na o foina i se tasi na te mawhai o na whasiotia. Lo wha wauso e sue ngā leo a iei ma le popolenga e uina to e taliane le vaenga Abdulrahim e tau i le whaalavelawele nei mua tūlai mai. O le soa tura iei lumal whamsinonga sa tamai ta iwa mōria le whasioti tangata ma whetau inalo na whasiotia o se adi i le tu i saute o sini. Wala awane le fisosoani whaavavave i se mga ala i Dunmore i le pitonu o Shell Harbour i le awaude na nafi i na ua maua atu se adi e ruasu lima tausanga o lo manua tinga ina. Na whaia tong fitinga paramedics pe ta ina mariu lava le na fia ai na amata whaatino mai ere su e ngā leo ma pu e iloa ma le tamaita i ua mōlia nei e tolusu lima tausanga ma pu e mai se whale i Shell Harbour lava i le tae awana leila. Na ave atu le ofisa o leo ma whaia lo iei o na mōrianga. E iei le taltununga o leo sa iei tangata i le no whanga na tupu ai le whaalawelawe ma lo oanga i ne iei la lato suenga. Ua whaanga solo le vai sanei le whaaturangana o le amata whaonga ina o le Brisbane Metro le ua whaamatala o le avea o se tasi o swinga tele i le ai i au unanga o whemalanga inga lau tele le stete ma o luna vaenga mua la le ua whaatino ina. Ine mai o le tele o tausanga o whaatua i pea ma iei nisi o whaafita auli, lea la ua whailua mai ua lata lava i na avea o se vaenga o le amasania i tangata i mga ala o Brisbane. Ulo mua whaata ia le train e tasi, le Brisbane, le Metro, e peo na whaonga ina i sini, ma o le M2 le ua fuafua le amata i le va o UQ Lakes ma RBWH, ma whaasolo atua i lona vaenga lona lua, e whaalau i loa i le kuata lona lua o le nei tausanga, i le vale o Roma Street ma 8 Mile Plains. Wai mai le so upo le vaenga lo whanga yuia le au unanga o le Metro e te tawana iei o na awhianga le lei whemalanga inga i ala te tele ma o le a whaititi ai fo i ma le poloka o awala i Brisbane. Wai rua le ala taiwa o Metro taitasi o le a whaingoa ina i tangata i longa o Brisbane ma o le ri lau i loa le lakapiliki Darren Lockyer le o le a mo i whaingoa ai le vaenga mua o le nei fuafuanga. Wauna ia fo i le pulenu o Brisbane tangata ina ia tu wane fina ngalo whaaria mo i ngoa o isi Metro le a whaatauteia a o whaasolo le tausanga.
O le metro o itu ai ngā trains I lalo le palapala po le underground e o kometi masawa sawa atu na ilo trains ua masani ai le tele. Tala muri, wa fautua ina mauna ia le malo tangata Australia ia whae tete I le whaonga ino le au unanga tau sota I ngā saina le AI chatbot le DeepSeek. Tau no ai le minister o le Science Minister o Ed Usick, e te tau I tangata ona sila I tu tau le puipuinga au le itu wato la tau wha maumaunga le au unanga le nei le DeepSeek. Pamai ia e te tau na whai le tangata lava ia lana whiriwhiringa I le whaonga ino ia au unanga ai le reo na whaelua manino I tangata o loo whaonga ina ia au unanga le tūlanga sao o lona whaonga ina. Pesiringi e nisi pe whaamata lao le a whaia fōi I le app lea ia le whainga e pe o na whaia le TikTok ma whaasalo na whaonga ina I masini le malo o Ausitalia ai whaimai Usick o le mata upula le nā e tuu I le whaai unga le minister o whea ngai ma le mata whaioi le minister o unanga lautele o Katie Callaghan. Ia o tala nā Radio Samoa mo le nei aso soifu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama, o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se nofuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pēwa la au loa, le o walu se lau, lua lua, wha tolu walu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Tasi lima iwa tolu a mo. Radio Samoa.
O te whiwhia e whatalofa mo wholofa I a te oe I le amitali o le tātou Porkalambe. O le Gagaifo Faiva o le atunu I le nei fo I awa uli o le asolulu le o ngā totonu ngā le mū o ti ute mo Faiva o te tofi I le atunu. Sa au whaala le nei le tua I lo wanga le nei mo lo walofa whasoa, le pule whasoa fo I le soifua. Ya, o te mai ai le atunu, ya, mai se fo I o malo, whaalo alungi ai peo na masani ai, I le amatanga o le tātou Porkalambe, o le malu I fale, a malu I fale e malu fo I fafo. Faltua ya mele palambo, ya, whapena fo I le uso ya Thomas, mai le Builder's Blueprint, e le tāua la, ya, ta lolo pa ia I sāma whaingao le atunu, o mai ona fola le fala I le tai au, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia foi mamalu wha le atunu, ia ai matua le tuu ia te utou leo whainga luenga titofi le atua, ia awa se vi inga ia mawalunga pea o le tātou mataisili I le langi. Ka ta lofa fo I ta mamtina mātutua I la tau I lunga o le tātou social media api o fōlinga, ma le tātou YouTube channel o whea lava le tafa o le lalolangi o lo e wha whonga mai ai, le ia tau o Severe se Yuli Al Harrington tumanu vau la vele nei. Ia, pei ona masani ona tātou mafuta ai, tau lunga atu ai foi, ma tātou tala I vai whanua I le ngana Samoa, mai le tumaita I a Pomare, ia ai mai se foi le au nanga ma le tautua, a le ftelenga ia whangamua o le vai maunga, ia pa o le tofa foi ia se Manu Francis Yone. Fatalofa mua I le whaletua ia e mele palambo, ia o I la tau nei o te tai o le tātou, mo tai mua, o le tātou Porkalambe, o le malu I fale ia whapena fo I le uso ia Thomas, mai le Builder's Blueprint. Ia, whatalofa ma le anganga whaalano I le whionga le whaletua, ia, ma le whonga fo I o le tātou Porkalambe e mele, alo le soifua mduia, a whio maia I le Mountainei, o le tā Porkalambe, o le malu I fale, ma alo le soifua mduia. Sabele nei afiafi matanga o fia I au kilani le ae, ma naia mai lava le tau, ia malo fo I le soifua manuia I la wafionga, malo fo I le tau tua I le mamalu le tunu I le Radio Samoa, so it's a pleasure being on here tonight. Patalo fat fo I le mamalu le tunu o whaafonga mai, ia malo le soifua manuia. Ia, malo, whaftai fo I wea whio mai wai, e toa le le tai I le whaafonga le tunu a wā. O oe o le expert I mea umanei o whaatalanoanga o le whailo inga fo I ma whale tupe and other banking institutions, financial, mea umana e ta ua tele. Ia, nā mailo waso ma le whai unga o le nāba yaso mo tuna iatupe na maua fo I se feedback le lei I le tali mai o tangata manisi fo I sa wala au watu mo se fautuanga e tusa I ma ni fuafuanga aluan mamau le whatawino se whale. Ia whaftaisa vea mo le fsili ia, o lea lava e tele lava le malu le tunu, o lea e vilivili mai pe I meli mai ona, e lava nai fsili, especially lava le tūlanga lea o le fia mana na o I whaatau se whale, ai le lope whaafpea ona amata, o le a fo I le tūlanga e tatau ona whaatino mua mua, so e maanai lava le tapo kalame savea I lau fionga o lea lava iai lava le mamalu le tunu o lea lava e tele lava le au whaalongolongo mafsisili, which is what we want. Ia whaapea ona fsosani le mamalu le tunu e whaamala malama. O le ale tūlanga e tasau ona whai, e pe whaapea whea poi ona achieve le tūlanga o le whaatau o se whale mua. Maria lava, tā ua tele ia lo lātou sila fia le tunu, ia mba tāpata pātu, ia ma e wha manino ma wha maan malama atoa iai. Ia wheuta ngā inga e mua whai ile me ta o le sa ili o oe o le whare tupe, po sisi fwoi whare tupe, ma whai ile me ta o le pre-approval ina ia manino maan malama ile tunu o, toi wha manino le upu lea o le pre-approval. Ia mana ia tele le fsiri savea pre-approval o lona winga, o lea wa uma ona ave ia tātou documents o tātou peisilipi, o le tātou deposit pe fia lea whaile iai, wa uma ona present uma ia tātou documents po pipa ia. Ia ona submit lo le bank pe, tasi le bank pe lua bank, so
o discussions lava lea o te whaia ma le ainga po whele me mana na o ai. Pe mana na o lava lato o tasi le bank, pe mana na o e Avenue Bank se lua, so that we've got some options to work with. Yeah, abelo la le tato application, to so lele I maua so fale. Yeah. You haven't probably not seen a property at mana o ai. Paule mele fia mana o mia pe fia se amount comfortable le bank au mai mo tato e whaatinoi lea vaenga. So le pre-approval la, o lewa okay mai le bank, kapea ia, okay, based on the information at tato lean abatu. They are happy to consider up to a certain amount, so na whaateta inga, pe ono se la wafe. Ia o lona winga, o le ono se la wafe lewa pre-approve mai. Wha popo iai ma le tato deposit lewa maua. A wha pe lua se la wafe le tato deposit. Ia o lona winga, o le tau o le whale le tau ona titilo iei tatou e valu se la wafe lona whaatapula ale. So o le pre-approval is basically o se amount o lewa okay mai le bank based on our current financial position. So we taua tele lale malamalama i le tūlanga lea. E base le tatou financial position e te wa mai le pre-approval ai toi o tatou toi whaisesi ai tālafu I tu atu. Pe iei nisi o na ngai o inga ai le I whaatau le whale. Because the bank has the right to decline le tatou pre-approval lea. Pe a whapea e le o whaia tatou ia pui puinga lai. Because it's based on the financial position lenga submit to the bank. Na au mai e le amount le whapea o le a. They're comfortable, we can service, we can manage the amount le. Whapopo le e me le tatou deposit. O le tau le o le whale e ngata I le tatou. Baba ai se whale I le tūlanga. A whapea la o le ua murumurutai I le ainga I lau a whautuanga ma ua au mai foi ma wha matu me le whale tupe se baenga e tilo iai le ua whaatau le whale. A o se whale lo na lua la lea o le a tātou se elo iai o se investment property o le a lau whautuanga e whai I le ainga lea pe a whai o na lei atoa mai lava le tongina o le mokesi ma le interest rates o lea ua iai le equity a o lea la o le asilisila le whaatauina o seisi whale fo lea as an investment property. Ana ia tele le sila sabea ona wa iai fo ile mamalu le tunu o lewa a matana tilo le tulang o le whaonga le equity le tonu o le mauta mua le iai. E whaatawai se si fale o le tulanga mua lava, we can do a pre-approval pe lava o le tulanga lava le pre-approval le au mai o le mau mai lola le tato pre-approval. What I usually would suggest I ainga ia awana I tu whaatasia le tato mo kesi o le whale o le ainga, your family home, ma le investment property home mortgage. O lona winga e tawana ese le bank e iai lo mo kesi o le whale o le ainga, your family home, ese fo le bank e iai le tato mo kesi le la au mai mo le whaatau o le investment property. O le mafu anga e leiona mato fautuaina le vaenga. Ia minimize le tato risk o sona whaataita inga. Ia inai a inga o mato ngā lulu e le te minei, not necessarily our community, but some families. O le tūlanga le na ia ina whaatau le lato whale mo mua, whaatau le lato investment property is all with one bank. So in a bit of a financial difficulty. Yeah. So o le tūlanga la iai, the bank can force sale ia lo whale uma ia lua. Ona lea, the bank has got the security over both homes. Le mana ia la le separate is, o le sivaenga le mana ia le separate, e minimize lo risk. Fa pe iai se tūlanga tupu le investment property. You can sell the investment property. A lai lava na focus leo tātou wanga ile peinga, make sure the family home is secure. O le tūlanga na e tau lava na e tāua tele le malamalama, wai po le afo ile mafuanga e leo na separate. It's a bit of work, it takes a lot of back and forth, but o le long-term benefit le na, ia minimize tātou risk pe a iaisa na worst case scenario, se tūlanga wha pē tupu mai. O lesi foi tūlanga, we have a look at all the expenses for your rental. Tūlanga whapea o le mokesi,
or rates, your insurances, your maintenance for your rental property, your property manager fee, e te tila iai o le income le la asau te tonu po o le tatou rental income le la asau. E ngafatia ona kawa uma tatou expenses here. Nah. And a whape le ngafatia, do you have the cash for a substitute le senga le lua? So it's important tele le e taua tele lona malama all expenses of your rental versus the income le la sau. A whape a manageable level of difference, you might need to put in $100 or whatever. Nah. I like to go, you are still comfortable doing that. Then that's good. Ao lesi foi tūlanga mātou te whautuaina matirtilo iai. O le ale, what happens pe awha pēnei te ole pei le rental ale tenant, If you have a non-occupancy period o le aise income mai le rental for say 8 weeks, which e tupu, or tupu foi, O le ale tato, what's our plan? Do we have sufficient cash surplus le to tonu o le tato process lea to cover le tūlanga whapea. So it's as important ye tato malamalama o malava. In the worst case scenario, ai le se nina ia ne pepa o lesi tūlanga, we highly recommend. Ai le finalizinga le whaatinoina o low investment property is to have an accountant advice. O le tūlanga le accountant ona iei ona, there could be tax benefits for you. Ia o le tūlanga lana e te tau lava na whaatala noa se accountant after you got your pre-approval. E ana o le whautuaina te alu mua tala no le accountant, because you'll get a fee. A le tele ino pe approve mailo mo kesi. So always go for a pre-approval, then it doesn't cost you anything. Then at least you know polalo what options you have. Yeah, engage the accountant e le finalize sina me umala. So you know polale pengi fiki mo oe from a tax perspective, and what happens pe afa pengi ke wa kango sell le investment property le. What's the clawback? Tulanga uma fa beta ona malamala mai. And how do you structure your low investment property? Pe tu itonu se kampangi, are you putting it into a loss attributing company, let's say trading company, or advice accountant? Is it beneficial mo oe? Be to just in your personal name, to langa yeta while engage or the accountant as well as your solicitor. To langa umaye, I let finalize singers, it's a decision, or let's say to langa, are you going to manage the property yourself? Or leete to le whaongase property manager through a real estate agent? So tulanga uma lava fa peta ua tele le malamalama mai lopo le afo le costo nei tulanga uma ai le finalizing le decision to buy an investment property. Malova te taua tele da wai manindo fo ile tulu wa tu fa tasi ya mo kesi le fale tupe tasi ya yese be tu lai mai pe fa ta watu le investment property a priority lava ia me mana o ile fale tupe le ngo ila to ia o lo uina mo kesi e lua ia le taimi e tasi, o le sa ole nau. Ia, sa ole lei lava lau sau noanga na, se whaatata inga me pe wha pula lei titi ai, a wha pia o le atu whaatasi le bank e tasi, awa mana na ola o lua sell off le investment property. So in your mind, and maybe in your, well, if I been in your mind, o lena whaatau mai o lua le investment property, le ono se la wafi. So in your mind, e te tau lama nawe e se le bank just that amount. Ai awha pēne te ua te tilo atu le bank e a mai low proceeds po le tupele na maua mai wala I titi mai o no le walu I lalo le value low family home. E mawhai le bank o le ala wha pēa o ia mai la le tupelea e te tau lama na ile se la wafe le la tutoi mai wale wha kau le fiku se la wafe. Mai la se la wafe le wha ngai ma ua e whai ile si tūlanga lea. Yeah, olona winga. There's a high chance ele amaya umale le surplus le bank. Wa ati tilo to le bank ko reevaluate le lato security la to le taimine. Ia male tato income le la sau tonu. They will
highly likely e tu umala le surplus lena maua mai pe au mai fo isina vaenga depending on your overall situation le wa ye le taimi le tasi. Ma lo fa ta sel ta u tele mai o la fautuanga ta u le o au mai pe tu sa lava au ni tu o mia ia le fa fita u li fo le e tu la mai ai a fa longo tu le a inga u fa le tonu ma u faisi fa inga ta te isi o le tongina and keeping up with paying the mortgage let you know ina ia vawe longo atu oe ma mwhai o na whai sau tō whaamtalanga a o le I ma mau se teimi o tu tiu tala loa whapena o na te le ia leo le whawhitauri. Yes, Leila Mamana, yes, Silly on. We've just got a report from Centrix, in Umamalawa Yamato Mortgage Brokers. Overall view la Lavangalesia, Kietato credit rating. They also do the data more mayo inquiries or loan arrears or mortgage arrears, personal loan arrears. Well, the data la lengasau has gone up a little bit overall. In New Zealand, le ya mo kesi o facing on pale tonu le tsongina. So le mela le pe o lau sau noanga e fautua ina ile mamalu le tunu. I want to win se yo ole arrears lo tulanga. It's always best e longo mai masau tatou tala noa. Ai le yo ole tulanga. If you think ke ia wa facing of ale kongo, what are some options e tilo yai? So why all on arrears? Not only it affects your credit history, because now it will impact your credit history. O le si tulanga la whaingta for le bank ona allow me as a mortgage broker to do anything until le up to date lo mo kesi. So le tulanga le fautuaina lava le mamalu le tunu because there are options. Yeah. We can have a look at probably a temporary interest only. E avele tatou talasanga le bank ia tau east mai le titile tatou cash flow. O le situ langa fai fo ina titile yai pe extend le titile term o le tatou mo kesi. Again, ina ia tau east mai le pressure le tatou cash flow. Ia na mawhaile na tau review, maybe it's only for 6 months. O lae le mana ia o le wawelongo mai e whaatala noa. Ai le ia o le tūlanga e whaawhainga tai ma impact ai lo credit history ia o le soani atu le. Wa iaini a inga whapea ua mwhai o na sefe mai alato mo kesi ina ua vawe o na longo atu oe na ua baba ia tule a inga it's a bad situation that they're in but they needed help quickly. Mana I tele sili ia e sa leila wala sa noanga wa iai a inga ua mwhai o na sefe mai so ua mwhai o na avele application na iai le na o le malu le tatu atunu e iai fo isi tangata anu o iai le tulang. So yes, na ainga o titulatu wa tau they forecast be la faisina wa paulalo over kaimi excuse me but was lalo over kaimi and their hours may be reduced. We submit an application interest only for a short period of time so go pick up le kako cash flow. So yes, ainga wa le tulanga wa faiona ona yesif so swani ai le yo le tulanga. Alo whaptai il whawhonga mai le tunu ia olo o matala noa ma le whaletua ia e mele palamo ia ia sosoni atu fo I le tūlanga o iai ia le pangatia. O le mana onga e whaatau le whale e o le ale amatanga o le whiutanga inga. A o le numera lea o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o lo iai lunga le tātou screen. Le mwhai umatu le whaatala noanga le nei. Ia aia ngai o tau. E wala aulu whaletua ia e mele. Ia matala noa ia o tau whawita auli. Ia po se ainga fo e o loo nau. Ina ia whaia se whai unga mua o le lua whenua sifuma lima I se whale mo le ainga. Ia o nai whesili na o lena na tātala noa I ain. A pe a iei si vaenga e pa u ia te au. Ia, a lafo atu I lo I tū vai. E sa noa ma fa manino ma fa lau tele nisi o mataupu ai ta tele I tau mawai le so. Ia whaptai tele sa vea mo le nei fo ia mangoa matango o fia le ne fiafi. Ia o le sipo tuanga I le lei lava lo sa ili pe you want to go directly to the bank.
pe te whaongaina se mortgage broker o le si fo'i a whaonga se mortgage broker, it gives you a lot more options. Ai po wai fo'i le mortgage broker te fia whaongaina, ona e tāua tele le tūlanga lea is somebody you can trust. E mawhai ona whaamalama le lei o I tūlanga ese se whaatata inga nei a inga na they use either directly to the bank or another mortgage broker. Yeah. Wa mai le pre-approval. Ia nga pawale mea ia olo so sko fale. Ia le o malama lava pe o le a ia ingo le nei tūlanga. So e tā ua tele le mamalu le tinu o le a whailo filfilinga ia filfili pe aisea le na alu directly to the bank. And I found out for a mortgage broker or so I'm always here to help. So swani if I find no fear ye too long as I feel free really my family at for bad toilet tali is time you on ako kasika ikai I to tell them malo let's know ya or yai lava some fire to so swani mataliatu but always feel free to call me, leave a message family mole. Pe emaili mai fo'i pe ale maua mai ia manui e tele malo longo le fiafi. After tele savea. After ia. O le ua lau sa fo'i o Faiva ai whaafonga le atunu I au wala e mawhai ona soani e tuai I le whalitua ia e mele ia te oe. Ia pe a whai o iaini whaafi tauli o lo whengai I le tongina o le mokesi ia whapena fo'i male tongina o le tupe tului po le interest rate ia mana au le telefoni o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o mo le falatua ia e mele ia manuia li malolonga le fiafi lau fionga le falatua e mele tātou wheloai I le vai aso fau whasoifua ia o mo le teminei ia le na taualunga atuai le talanoanga fo I male Lazy host ia po lazy po ia tātou malo a leo wa mafuta mai ia leo so ia Thomas ia o le lipule le na o le company o le Blueprint Builders po le Builders Blueprint o tangata nei lātou te whaitawina a toa lava le whaafanua o le ata o le fale ma malama le lei iai I mea lo o mana mia ai ia le toi whaare leia. Whatalo whātu Thomas malo lava so manuia. Happy New Year to you my brother and welcome back. Happy New Year, Severe. Thank you so much again for this opportunity to be on the radio again. And to everyone listening, to Alufa, and I look forward to chatting with you today. Malo lava. You had a wonderful rest and plus revisiting or reviewing the whole blueprint, Builders Blueprint work for 2025. How's it started so far? It's been off to a great start this year. We can see a lot more of an increase in inquiries now into the renovations. A lot more of our people are looking to renovate rather than buying new houses, which is good. So it's definitely off to a very good start for the year. Ia, o le wabai atu I le tulanga fo ia wai. O ele mai le uma ia ngā ruenga o le whawina o Malta Malawa ia o whale. E no fo I tangata. It's an ongoing process and project. Anywhere you go, people will move to places where there are buildings and houses to live in. Lasa tau o e tilo ne iai I le tulanga o le construction cost mai si me umawhapena tu sa mananga luenga o lo tau whaia. Okay, that's a very good question. Thank you for the question, Severe. So in terms of cost of construction, since 2015, we've seen an increase of about 1.5% since 2015 to about last year. We see increase. And lately it's starting to stabilize because of, we had COVID and we had a lot of delays with materials. So there was a lot of backlog in terms of getting materials. So that's why we had the spike in cost for materials, but it's starting to stabilize, which is promising for us here in New Zealand. Awa pea o lea ua manao wa whaasotai atu se ainga mo se ngaruenga po le toi whaaleleia a renovation job within the family home. O lea le me talanoa, how do you determine, what's going to be done and what's going to be said
at your first meeting, tau te wheloai o atala e tala noa i aimba, whiutanga i ai. Time of City Surveyor. In the initial meeting, I think, like we discussed last year, in that consultation, there's a few key points that we want to cover. The first one is understanding your vision, or what do you want to achieve for your project. Understanding what it is that you're trying to build for your family. So that's number one. Number two is we assess your home, the current state of your property, to help us spot any potential challenges that we might face. For example, like we discussed last year in terms of having the issue with, the mold that was in one of the families that we just finished the renovation. We did all the initial assessments, and we couldn't see why there was mold because the roof was fine. We didn't see any egress issues on the outside. But once we removed the jib, then we saw that the building paper was inside. So those are some of the things that we want to assess before we start the build, but we weren't able to, which leads me to my next point, which is understanding those risks that are involved. Because renovation, you can minimize risk, but you can never eliminate the risk completely. There's always some sort of risk involved. So we discuss budget as well. That's one of the things that we discuss. And then we clarify roles in the renovation process, like who's in charge of what you're going to buy as the client. Do you want to go get your own kitchen? Do you want to go get your own shower kits? Do you want to get your own vanities, your own tiles, things like that? So we want to clarify all those things in the initial consultation, which is the free consultation. Malo. Olono winga la mfaifu te lea la le sao people like mortgage brokers with Emily. Mfaiuna to e o le fale tupe mo to e determine se tupe mfaiuna fa angai renovation? Yes. Because when you discuss renovating your home, it's also about managing expectation as well. A lot of the time, kikilos renovating o se fale, or you watch like a TV show, you may think that renovating your house is going to cost you this much and you're going to get this much, and I've just finished doing two houses for a TV show, and it's not as accurate as what they show on TV, for what it actually costs, because there is sponsorships for TV. Renovating a house is not cheap, and it's not expensive as well, depending on how you work within your budget. So that's why I mean about determining the budget really early on, so that when we do the design or fali and we talk about all those things, the budget is like one of the most important things, because you have your vision, what you want, and then we circle back to your budget and we say, hey, your vision is this much, but your budget is this much. So we need to bring you back to your budget, or we go back to Emily and go, hey, Emily, is the bank going to lend us some more money in order to achieve the vision that we're going to client? Yeah, it's all it up, because at some point, at some times, people over imagine, and then the budget blows. Yeah, which is one of the challenges that you may face in construction as well, which is managing expectation and budget overruns. It's one of the big ones, Olano winga la te lele amano to te talanoi male ainga, and then you will show them how to go about doing this, rather than there is an option of fixing this. Yeah. So when we go through the initial stages, like I mentioned before last year, we have 4 stages to our process. We go through what we call the initial visit, where we discuss all of those initial steps. And then we go over to design stage. So the first stage is like the planning stage, where we discuss everything. And this is like the most important part of the whole build. The renovation part is the easy part. That's the part you see, you enjoy, and you get excited over, But the most important part is in the planning. And that's why whenever I sit down with our people, especially our clients, I always try my best, if I'm especially in Matua, there's a process, and it takes time. Don't rush the process. If you have a building company that comes to you and they rush that process and say, oh, we need to get to this,
that's a big red flag. You got to be careful because maybe they're running out of money, maybe they want your money and they want to get something out of you, and then all of a sudden they disappear. So you got to be careful with those things. That's why it's important you go through the planning stages, understanding the roles, the materials you're going to be using, your design, and your budget in the initial stages before you move on to the next stage of the process. Ia, o leo te wawai atu nei. E tele ngā ruenga o lo pe o le whausia o se pā, o le whai o se fola. Ia whapena fōi ia le pui a mai o le ele fōle le oni solo po le retaining walls. O nisi leo vaenga o lo whatino le tau company le builder's blueprint? Yeah, we can build fences, we can build retaining wall. Like I mentioned before, we are a full construction company. We do everything from site establishment all the way through to key and handover, to you. So we build new houses, we renovate, and we also do exterior works as well. And if we can't do some of the work that you may ask us to do, we'll refer you to one of our trusted partners that we can that can help in the process. La se langona ia te oe na ua mai asa ngā ruenga sa utou ngā rurue o se ainga Samoa o sila ua mātango fie ma le lei ma saunga le mu ma le tui nātu. Handing over the keys is like a new car. You're selling somebody a car. What do you see in the faces of these people and how they feel? I think that's such a great question, Sylvia. I think that is the most important part of what we do. Being able to see, our families, our first generation or second generation families that come over from Samoa, and to be able to work, our parents have paved the way for us. So for us to be able to be at a stage where you can build now your home to create a legacy for your children, and then to hand that over to your children, that is the biggest achievement I think any parent can have. Mm-hmm. And for us to see and be able to deliver that and protect that, which is the number one key, is protecting your investment and your legacy for your family. When you see the look in people's faces, it's the most rewarding part of what we do. And knowing too that these people are safe in this environment that you yourself built with your hands and your team, and it's going to be there for a very, very long time to last. O le telefoni o le olo tasi lima valu tolu o na wha o le company le nā le sunga a Thomas ma le lātou vaenga o whaingoina o le builder's blueprint. So, in few words, why should you and others and our people trust builder's blueprint for the work that they want to do? Thank you so much for the question, Sylvia. I can give you the PR version of it, but I'll just say in few words why people should choose us. Is number one is referrals. People refer us. Like I mentioned before, we don't really do any marketing. We just put up our work online, and people refer us to all our clients. That's how we, so we're trusted by our people to refer us to someone else, or to the next person, which is powerful. It's powerful to be referred, and that's why we take it so seriously. When we finish a project, is we ask our clients, hey, how was it working with us? Was it a good experience, or was it a bad experience? What can we improve on? And that's what we value. And number two is my most important value is we embrace our Samoan concept of ainga, or family, and bring that same concept of family into my business. So when we work with you, we don't just treat you like a transactional agreement. I treat you like a part of our extended family. I want to be able to see you after I build your whale down the road in Manukau or Mangere or Otahu, and I can say hello to you on a Sunday, and I don't have anyone say anything bad lang o kako sa travel ole news. So it's all about having a good reputation and those values, core fundamental values that we hold in our company. Yeah, I mai le ngata vole na Thomas ole foi fa fonga mai le tunu. The job that you have done, the work that you constructed
also adds value to your property when you decide to sell that property in the near future, isn't it? Yes, that's right. Anything that you do to your property is going to add value if it's done correctly. Mm-hmm. If it's done incorrectly, it's not going to add any value. You may think it will, but it's not. So that's why doing and following the right steps is what I advise all our clients to protect them. Is you just got to do the right things, and everything will fall into place for your investment. Rālo whafteitiri lava, le numera le nā le sunga i Thomas mō ngā ruenga i whaali ai le mauta ma le lawa, o le olu o tasi lima balu, tolu lima wha, tolu ono wha. All right, final words from you, my brother, before we just end our conversation. Yeah. Thank you so much, Savia. Thank you so much for the opportunity to be on here. It's always great to be able to provide some insight into construction for our people. And if anyone wants to give me a call on 021-558-364, I'm more than happy to answer any questions. Malo whafteitele Thomas, we look forward to seeing you again next week. I le tāpuru kalambe, malu I whale, I ai whaasoifua I mōru te minei. Taylor Savia. Ia whaasoifua I manuia le vaiaso, ia ma Faiva fo I lo whenga iai. O le ua toe balu minute o na tale o le I tūlai lima I le tautua le nei mo oe le atou Savia. Male ngā Gagaifo Faiva le atunu, ma moli atu le whaamalo ma le whaafitai. Ngā ruenga le lei o lo tō ngā pāti ai, o tutonu o whalewhai ngā ruenga, o ofisa, o whafo le whaatoanga, o so se no fuanga, o le sami, o le vao, o le vate tea. Ia, e le mwhai o na whaangaluina o tō Samoa mo Faiva. I le nei aso, ia ma aso umalava. A malo atu le ngā lulu e puna wai, ia ma le lava papale ma le onasai ma le kiro so o le waki ma le kuai e o ngā alu le vai o le waki. Ia ma e whaari ia e ngā, ma e whaavavau ia e ngā. Kere no poe kakare ka alo alo le mama singi ma. Ma whunga mua ar whaari ine. Ia le nā la tātou wō. Tāna ia tātou musika ia e wha mamoli atu ai le wha malo ia o tō sāwali ia se fōi lelu o makiliki le kād ia isi wa umana saingi ko o sā o mlava mea le whalwhinga luenga ia au kou ki o ma ave fua mea ko kingo o masingi ma mea whapena e o fōi kai au su e kuri eisisi
Talofa, oa ua mele, le tinao Anna ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Ma sa maua i le fisosoani mo nei faafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito atasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le fale talavai i le taupito nuu. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani ni sila. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Anō ngā rurua tāl whalawa o tala mai atunu mau ma le Pasifika a le Radio Samoa. Mo moatu i se tala mai kore i saute, o le waalele o le Airbus e umia le company waalele o le Air Busan na mui le vasane i Jim Hay International Airport i le tu i saute le atunu a saunia i tu wa atu mo Hong Kong. E se la wona spuriwa le pasese ma le wa atu ofitu sa yeilunga o le waalele na mawhai na whaasau ina uma se i vanga nāna i tangata i tolu ni tong fitia i manu anga mai le awhi lea na sa sawane i le waalele pe i tai o lo manuia foi. Whai mai o le pito i tu o le waalele na amata nei le awhi mai te le se vaenga o le waalele ua whaleanga ina. Tula mai le whalavelave ai whatoa ato le masina o le isi po i waalele a kole i saute le ana la vea ina ua tula wele ele i Muan Airport maariri umai tangata se lau walu sputasi na o le toa lua na whaasau ina mai ai. Mai Amerika, wa tau fia le tu mau e se tasi o wha masino i Amerika se vaenga o fuafuanga a le li President Donald Trump ina ia tau fia uma fesosoani le federale po federal aid. Ta ueli po tele CNN wa whatunuina le ofisa o le paketi le whale pae ia tau fia le tu mau fesosoani uma le federale i le asonga fua ma wali putia e ono a fia i le whaitau tiriona o tangata Amerika. Wai mai ripoti wa whairole le fia o tangata ma le popole i le whaiunga ma o le whamsinonga o le whamsinonga whaitu malo Amerika le whamasino la leo Lauren L. Alican wa ia tau fia le whataunu uina o ia fuafuanga ma wa ia whairia e le o sira fia le malo le atoanga o a fianga o polo kalame le a fia le nei fuafuanga ma le whaiunga le presidene. Wai mai le CNN e le ilewa na whailua le whaiunga le a Trump e tau fia fesosoani a e whaila loa pepa whaile tū la fono e nisi wa awe i le tū la fono e whaasanga tawai i le whaiunga. Mai Afghanistan, wa saunu ole whaururunga o le World Food Program o Hezio Wei Li, pena o le afa miliona tangata Afghanistan e mawhai e le whaalapaputonga o na toe ofu i eni tau mawha, maafua mai le whaititia o le fesosoani whaamamalo ina ua tau fia le fesosoani e tau tupe mai a Amerika. Whai mai li o le toa tele o tangata ua na o le whalawa lava ma le ti o le o tau sami ia so uma, ma o le lua whelua tasi na amata whaale tonu wari ta mau aingo le atunuu ina uoso wha ia le Taliban ma tau fia i loa fesosoani uma i le atunuu. Whai mai li, tālo sia ia to iaini whetuna inga, e mawhai ona toe whaia i nisi o whai unga ia ua mawai se fesosoani, ina ia mawai se fesosoani mō tangata Afghanistan. O tā ue nisi ripoti popolenga o le toa tele,
I ulava ina yei nisi e maari riu o no whai unga whai a Trump I wheso swani whaava malo ia ua tau fia uma. Mai le Pasifika I Fiti, o le whatu penga o Port Kalame tau le soifua maraloina e whatu tau le HIV I lea atunu u ua whai titia. Peo na whairua mai le matanga wenga o le soifua maraloina I se ripoti le Radio New Zealand. O le teminei o lo pepesi le HIV I Fiti, peo na ripoti atu mua ma whai mai le UNAIDS o tuina ai le Pasifika I se tūlanga la matia. Wai mai le matanga luenga o le whai titia o le fisosani tau tupe e langolango ai Port Kalame whaalauloa o le ngase ua amata ariali o na afianga. Wai mai o le masina o te sema e to asfuluiva talavou I lalo le tairima tausanga na afia I le HIV. Fina wane nisi o whaafeanga inga mai e kalesia e te tau na o ina whaife au ma whailaunga whaatatau I fuala au whasa ina ma le HIV ia o latou launga I nai puipuinga ma tūlanga whaapea I sauninga. Sauno le sui parimia o le atunu o Professor Byman Prasad ua whaititia foi ma le lango mai a le WHO. Ma le talamuli mai New Zealand, e mautu pēr le finangalo latou lo tu whaatsia le Polyfest, o le mautu o le tau fi mau o tangata Pasifika, ma o le a whaua wai pēr o na ola le Polyfest I le anga I luma. O le whaaringa au pito te lele nei le larolangi le whaaringa o tū manganuu, mai ta itau sanga ma whai au kilani I saute, whaamanatu ma whatau ai anganuu, mauna I aile sira fia o tū manga le Pasifika, le ala wa ato nei le 5 tau sanga o whaawau pēr. O le whaato te leina pēr o tangata a wai tau sanga taitasi, na whaatau nu wai le Manukau Sports Bowl, pei tai u whailoe se ripoti le so, wa iei Port Kalame wa toi fitu nai, o na o le tau sa I ringa o ni whaaputu ngā tupe, po o funding e whai ai. Tā ua le ripoti siria ma le 3 miliona tupe New Zealand, e mana o mia molo na whaatupeina. A wa saunua le whaatono le ASB Polyfest, se Yuli Terry Leo Mau, I le leitio whaamau malo New Zealand, e ui le maulu I tau, au le a whaawau pēla na au onanga, tusape ua whaititia lo na whaatupeina. Tā ua se Yuli, o le tā ua o le nei whaamoemoe ua sila fia le tōtele, e maise a wa ua 5 tausanga o whaawau pēa. O le sini au tu o le whaalinga I le tausanga nei, I le whaapertania, legacy, a treasure handed down. Ma ua whaatulanga e whaia I le tausanga nei le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua ngai le aso 5 o Aperila. Ia o tala nā le Radio Samoa, mai atunu e mamama le Pasifika, mo le nei aso, so Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O e whafonga le tautua ma oe le siu whafonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulima I watolu a mo iau kilani, e na ua se fulu minute o rewa te ai nei, ia le tu lai 5, wha mo o lo manuia oe, ia mo lau ti e atua I le taavale, po le pasi, po tonu fo I o lau saanga I atu I mauta malawa, I na ua Gagaifo Faiva o le nei fo I asululu, matu i le wha malo, ma le wha aftai I ngā luenga, ia olo o tau ngā pāti ai I le aso, ma le aso, ia a o nisi foi o le nā ua tā pena foi le rātou atu ma le rātou lunch a wāle si fipo watu o le wha malo ia o le nati tuu se teimi te le anga iai I le whare whai ngā ruanga wale se mitonu wale nei wa anga iai le si fipo ia o le teimi le nā e matua poloka atua mga ala ese o le atunu nei ia aiwa ai ia a wala vo e ke alo mai kami e ko I kua ia e mawai ia le saung le mu ia malama le teimi te o ai I lou whale whainga luenga manui o sipo ele afiafi na nei e pe no tala atu I le aso nafi tu sai mo pufai fo I o malo o le malo tele o Amerika e pe o no tau whaafonga iai o le vai aso le amatanga le nei o le vai aso I tono o le mauta pai ma le whale pai e Washington leo o sei ni ai e le to ino Donald Trump le tele o tula fono mo whaingo ina executive orders ia tu sa la pe ki ngo foi Amerika ia ma e ka pua I ya Donald Trump ai lava tangata e to tele o lo o lato fefefe ia ma popole o no tulanga leo ba ia
Le ngata la le massive deportation o lo whanga solo le te mile nei. Sa ua ai atu i le documentary le asonga fua. Ua whaitau se lau ia o te tono lesi detention center no whanga ia te tele o pāwaia ua lata i le lua awhi mon tupu tangata ua lau atu iai. E awat whaatasi e ia ma tina ma ta maitai ma te initi o tupulanga te lavou o whanau. Wa fo le wo umana saini fo le to ina o Donald Trump le mea le na ave ese aile ia te tau o le tamaititi na whanau i to tonu o Amerika, ma ele o Amerika, ai overstay o na matua. A o lo o iai le sfudman wha, the 14th Amendment, pa o le tula fono wha vaile na. So se tasi e whanau i lau whanua ma ele o Amerika. Despite the fact that the parents are non-legal citizens of the United States, that baby ua whanau i ele o Amerika. O le pepe Amerika, o le citizeni Amerika. Langa fo ele I whanau I le vāo le langi ma le ele. Whanau I ele ma lau whanua o Amerika. Ia le ala motua le usu stai alta malo iai. Tele fo I whaamasino na ia tutofi. Le ala ua toe a ngai mai e te tee I le to ina ma le Palestine fau le ala na whasfu ma le fitu o le malo tele o Amerika. O Amerika la e whaarongolongo mai ma Samoa whapea mai so sa vea. Kala ngofu ala vai mea le mātou malo ma le a o le whaamanatu I a te utou. O autou whiriwhiringa sa whaia. Ia inu pela ia I whaaiunga ia o tūlai mai nei. Lea ua ave ese mai Donald Trump. Le tasi vai lima o le paketi sa masani o na tutongi e le malo Amerika. Ina ia manuia tau mawhainga a le World Health Organization. Ioi. Le whaua o ese mai e Amerika mai le lato membership o se tasi o atunuu e langolango ina. Le whalapulpotonga o le soifua malolo ina. Mo le lalulangi atoa. WHO, the World Health Organization. O lona wing, o le amatua popole tangata. O le ane mwhai e Amerika. Walanga o leo, ma le temile le o iai se health plan. Ua whaatu mai e Donald Trump, mo le soifua malolo ina o tangata uma. Na o le mata upu e winga o le policy na whaatu mai le vaitemi o Democratic. A o Palestine ia Obama. Lea lavalo o whaingoa e ta o le Obamacare. O mai fo I le teimi o Joe Biden ma Kamala Harris sa wha o ngā pia. Ioe, sa wha o ngā pia le Obamacare up till now. E le iai la se plan ua sauna to ina ma mai tonu. Ia, o le mea fo le nā e alai o na popole tele I le soifua malolo ina o tātou tangata loa lalama papa au I Amerika. Ia, ele ngata I le nā. O le vai aso fo I le nei. Na tō ese mai ai e Donald Trump le malienga sa whaia I pale falani. The Paris Agreement on Climate Change. O le tala noa Donald Trump, leana o vavai mai Donald Trump. Climate change, it's all in the mind. It is a hoax. O me whaia ke vonki. E rea whaia in tangata ola, ia le mea le climate change maile o se mea sao. E le eini mea whapena. Ia o tūsi sila iai. Le ala foi la le nao le tutu mai o le isu o saina I tonu o le Pasifika. Mātunu Asia ia ona o le talitonunga. Wa umi tele teimi. Ere o toi aise visota inga a le malo tele o Amerika. Ma le pui puinga o le saunga le mu. O le ngātai whale, ma le si manga. O atu motu o le Pasifika. So that's why China has moved in to fill that void and that space. The long-term foreign policy between the United States and protecting the Pacific is no longer there. E wia o le e na territory tono o le tātou
Vasa Pasifika e peona iai tuila ma Amerika Samoa ma manua. Ia whapena fo i le Marshall Islands. Ai e fōringa mai. E tasi ale mea o lo inkalesi ai ia le tamalua. On military basis. And he says it's for international securities. Le fo o tō whaafonga iai. O le asunga fu o le vai aso le nei. Na announce ai ia pe whaalawi loa i fo i Donald Trump. Lona aveina whaamalosi. O atunu unei, Kanata, Greenland o lo i lalo o le vavaainga ale malo ma le tupu o Denmark, Danish countries. Whaatasi ai ma le malo Kanata. Kanata, Greenland, whapena ma le canal i Panama, the Panama Suez Canal. Wewa i mea wā ngā ia le tamalua. I lana pule, ma le whaasiri au pule. A o atu nuune, e o le awa ia Kanata. Lea ua tala noa mai. E le ai sau fe au. E te fia pule mai fua ia i mātou. We are sovereign countries. Le winga leo pule nā, o atu nuu tū taito tas. E pule e ona tangata, o lo i ai o lātou whai ngā malo. O le mea le manatu i Donald Trump, o le whao ngā se mai o le power o le military, le Navy, ma le Air Force. Tātu tini tui mana o mia ni tau o le teimile nei. Le ana sau nei ama whai mai. E tasia le aso na te fō ia ai ia le tau a lo whaia nei. I le vāo Ukraine, ia ma le to ino Zelensky, ma Lucia, ma le tamo Putin. Le ala zavali le tolu vai aso taluna Palestina. Ale ai papapo mui le vāo le na awari i. Ale o sa umwhai mai, o le a ia whao ngā ina, le malosi wha military. E whao ai ma a vea atunu una, po o stetena, ma stete o Amerika, Panama, whapena Greenland, ia whapea fōi ia Canada. Tūlo i lunga, i le aso na nawhi i lunga le si tangata matau tia lea. O le whaipule mai tono le palemene o Denmark. A tumu le mauta whono ma le palemene a na o na o al teimina sau noa i le tangata lea. Anders reason, whaipule. O le te leia ma le mamafa ma le lapo a o le upusana lafo i tono le mauta. Lafo ya Donald Trump. My Donald Trump, listen carefully. Go and Ua fiu the speaker e whai atu ye. Le fong of the lay ye. Pea se awa na ia wha ngāi nei upu maso a i tono le mauta. A le tilo le leia tua i Donald Trump wa viral atoa. I lunga o penga ta whai langi ma televise whapena fo i TikTok. Upuna lafo e whai pule lea. Ti ngā loto tangata. Ona ole na ngona leo o ne iai. Ia, tālu sia. O lea la ua whaalava fo i lea mua e le whaitau se lau ma se lau lo ia. Wala tō lo tea ma ta upu ina ia ave lea ia tatau i tangata i o le ati poti. Ina ia whaia whaamsinonga ma ia whaia iloilonga i tonu ole whaamsinonga a Amerika a ole i whaia se whai unga. Ia e tipoti e se ai i la tō mai lau whanua me ele ole malo tele o Amerika. O tangata siri ala o loo iai i wha maumonga no lātou soli tu la whono ia ai maise o le whasio tangata o winga mātanga o le tosu teine tu loun whaafonga le tunu o lo wha maumawina. They are real citizens of the United States itself. Not the foreigners, not the migrants. Tangata lava America.
Ma o nafi foi na whaasa loto ai, pāngo tae tasi le afe 5 se lau muntupu. Tangata umane na lato suru ina le whare pa e le aso 2 Januari, 2 ina ua whaia, ina Donald Trump. There was no peaceful transition of power to Joe Biden and Kamala Harris. Te mi tonu ane na. Dena o ilo masunu fale. To ono leo na fasio tia ai sa ngalu rua le puia. O le mau ta fono ma le fale pai. Ya uto sisila lai. Le uto e saulu ta malu. Au na ufa ilo ya te uto. Mea nao lo tutupu leanga ya afia ai ma New Zealand. O le whaaringa lea na whaia lea suana nafi. Lea ua matua sa malai lava e Donald Trump. La fonga e tuu i lunga o loa uma a Amerika, a New Zealand, maisi atu nuu e o atu i to tonu o Amerika. O ai la e pasi iai ia le tariff ma le tax lea. Goods and Services Tax. O tangata lau tele. La pipi ia le tax te le la vailunga o le susu, o le pata, o le sisi. Those tariffs are passed on to the ordinary consumers and customers. Papenafu ia i tātou i nei. A whapea o ni ua mea e au mai seisia tunuu mo le whawino whale i au tā vale i New Zealand nei. E whaapipi i umana la fonga i lungo le tau o mea o le a whaatawina e tangata lau tele mo le whaao ngā ina o ia materials and goods and whatever products that we import from outside of New Zealand. Yeah, nai vaenga le nai tā wotele i le sila iai. Le tātou pāle mene i le aswada nafi. E ngā Gagaifo ia Faiva o le mautafono ma le pāle mene. E rei kai. A waso sola ka baki le whare. Sa o ata lava ila ufalonga longa atu le sa ia le fionga le fongfta lai. A sao? Wa ile ulo kanga. Kanga uma kauma mafa ina ua malolo. Uma le malolonga o le tai au. A nga ilo le malolonga o le uli. Sfurma 5 minuti. Pelu 4 minuti. Tā le longo fo le amo mai e. Ele officio le fono. 2 minuti. O ka kangi le longo. Ai ngā fong kala ia mga isi ai ele atoa se ko rama. E tau ona whaatino ai le fontanga. Ia la le mea la whai ele fong fitalai. Kanga nga ai. Amo le i e o kankara ko ma pese e kula wala malu la ko fale. Pengi mea ka maki, le fongo ka maki inga vai tulau le mamalu o le parlemene. A i solo mua ai, le tausinga o le mamalu o le parlemene. O tau o sui fai pule, mai tu malo e fia o Samoa. Lea no tau atu e fai o tau, ma fofonga tau mori. Ma momoli le tau wha ai tu malo. Aia, ai anga ngofo i whafofo i le mea le, serve ai le lunch, Kara ngofe mai ai. A mon kako ai kako ka ape kako ui. Fai kari ere fong whakalai maranga fongo pe whao pe. Se o tō whafonga i. Ia te awa le fong whatalai sa te tau ona au maia. Te whina ngalo. Ma watu e le avanoa. Kua le is masesi na whanoi. Na whawhia lau na mau popo le atunu ulu nei mo mea tonu le atu no mangalu e ngale fono wa umona mali die uma iai ma pasia o ngalu e ngata ave ia
ma pepa i o le aso le nei, ngā ruenga le maunta le aso le nei. E wha le, ma a maili poti e wha longo o iai, ma wha maonia, ma pasia, ma wha mauina, i wha maunga le fono. Kasi le baenga na wha no ilo loto, ma wha pēla talo whae. It's just getting worse and worse by the day. A o le fionga fo ia i le pandemia, ma le sui fonga ftelai, sa te taua o na whaise tala i le mata upulea. Ia. Te tau lava o na whaise tala i le mata upulea. Ina ia marama lama le maota. Le ia leo se fonga ka maki le mea le whai. Ia. E leo se fonga se koi inga malanga whangau. E pule ala ka ngaka wha kiu kala loa a o fia sau, a le fia sau, le sau. E matau tia. E matau tia lava. Ia, au le se me mwhai. Ia italo ma le fonga te laife mai. Ia ka le walu ngange i le fiafi u kako whailoa. Ia la. Era masisi na toe e afoi. Na toe te e le saurangal na al fonga ftalai. O mai nane, ono. Ia na o atu e loa. Ia whai e lomba le fono se ia pa ia le tu lai. Sfurman tasi le po na po. Ia a o le mea o tupu mai. E le lei le vaai. Ta ngata lau tele o le atunu. E le lei i le mai moa mai a isi atunu o le lalulangi e mai se le Pasifika. E le ai ase atu motu o le Pasifika le teimi le nei e le o vevesi. Vevesi atu tātou ia. No tātou whaavae, ma vaenga whaufai, le ngase o malo. Le tau ufi ma le popuni ina. O tangata na tupu ai whaarawe lave ma maliu ai tu au. E le mawhaina tu ua. Nanga o leo ua lawi loa uma i le atunu. Wa uma na whaasau i lunga o le itio. Wa uma na whaasau i lunga o televise, maala ata, o le TV, le social media. O ale whatu leila utala. A toi te tai mawhauwhaunga o le atunu. I le mata upu lea o le maliu o tu au. Lea lava na tu wai mua lava i le vaitaimi o le komisina sa ia Iken Kyle. Ma le ala ata o le TV a Samoa. I isi a ia meo ata fwoi nao, mea nao meo ata na meo se whateita inga o le taavale ma le van pai. Ese taavale na tupu ai le whaarawe lave ma mali waitu aku. No wha mawhau le tala le. Ana whaapea o se tangata i o le fast wa le ta o le whaipule. Te li whaipule. Ana whaapea o se whaipule o le fast na tupu ai whaarawe lave le nei. Mana tua o le pōle na o le tai luas fuluono. Luas fuluono le chapipi, luas fuluono le fast. Whaatalitali le fionga ia tuala po whea le tu e alu iai. Ai tupu mai le whaarawe lave lea. Ana whaapea o se whaipule o le tu o le fast. Tau te sila ia i le malo lotu i le epa. I le so e oti ina o le whaipule na tupu ai le mele. Le oti o le tamalea. A wafo i o le winga la lautala. E matua isu e oti lava. Ina ia pa ua i le whainga malole na. Ai toi fo i mai. Le tofi pale mia i ate ia. Peita. O leo wana i loa.
o le whaipule o lana pāti o lo o masalomia. Ala le nai ala i ona le vesina le tautua ia tautua ai le mana o e su e le mata upulena. Do you see where I'm getting at? Ana o seisi o le whai le tua a fia mea mala uli le whaatua tua i le tua Samoa o tasi wa maa le ua maonga i fwoi le upu le amal masalomia. E le malolo tu la epa. Su e lava se i tau i le taunu unga i wha maonia. Ma pa ua i loma le malo. A le whaatua tua i le tua Samoa o tasi. Aia. Na o tua inga la. Ai. Fesiri. Pai ala uli ma va ele po ina mali wal tambala. Ai nei lo le tu lepa. E le mea o tu lai mai. O le masalomia ai le whaipule. A lona i tu. Ma le ala fo ele nā e le i tu e pisa so. Pisa so o ai i le matau. Na ona tau la bea e fuai sisi teimi ai le i le lo loto tele le me toso iei. Ai ana o. Te whaipule o le tūla. Me nge na utala le nā. E le tei tai mwhai o na malo lo. Wa nate iloa o lo na ala le nā i malo. E toi mau ai le tofi pāle mia. Awa ua pa le whai numera. Mā ngā i e loa. E toi whaau le nofo inga. A le hero pipi. Iwan. Ia le nā. Umatua i le. Tasi le nā bāenga e taulawa ona te tai i mā whauwhaunga. O i lātou o lo whaia suenga. Ia au te lera fupo toi whaini suenga. A o lea lava, tātou te talano antu. Ma wha manatu atu pēr. Wha manatu atu pēr. Le ngase o malo nā fua mai de melea. Le maliu o le tamaititi lea. Ua puni. Ma le matenga, ma le masal salonga o tangata. Ua puni. Ma puila ei. I la tau na afia. Po o le fo i o lo laumanu ia. Allegedly, the suspect from day one up until now. Ya, mana ia le. Nau tala na matua nafi wa lewa. Ko o mai i le taimi ue mai ai i le konkalate o le tolu tausanga le sunga ia au pau. Ya, te le oi loa la po le alesi finaunga o le a iei nei, po iei seisi tangata e anga va atu. Ya, po le atu e whaawau ia se recommendation po se fautuanga e toi whaawawai seisi tolu tausanga. Ya, po ua whaasalalau fo'i. Ia tunu ui fafo ma New Zealand ma Australia ma lungo le upenga ta whailangi a le PSRC ia whapea fo i le ofisa o leo ma le malo le avanoa lea ua i lima o le tunu ul teimi le nei mo se komisi na fau a leo ia tātou te leiloa i le ta upu le nā ai na ona whaamana tupea a o iai nisi o alomata ma whanau o le tunu. O lo i Samoa po i si fo i tunu o lo ngā lua i ofisa o leo. Ma maua lulunga o lātou tūlanga mo whaelonga. E fio no o. E apalai Samoa i lea fo i tofinga tāwu tele. I le matanga luenga o li imta mai tai o malu o le malo. Tātou
atu motu o le Pasifika. E o tau whaafonga atu nei ai. Lele fo ua toi sa sao whaafi mai. Le wha mai ioti o le AIDS. Tau kala le makoko ingo so alo. Me so alo leu tele. Ka fifi le wha mai u koe sao fo mo le eisi. O le esi. Ia o tau whaafonga la ie. Lele o le atunuu ma ele whaatustusa lia i ai Samoa ma le Pasifika ma seisi atunuu e o lava i New Zealand ma tangata tā whao ma tangata siasi mai moa i lau whanua me ele o fiti ma le mānei o le lātou tau and their hospitality services and customers. O lātou whanatali mālo, o lātou tau mafa, o le mawhana whana o le tau. Aia, lele ua toe sa sao ai ia le wha mai oti, e mafua mai whiusua inga, le pui pui atu lou whaafonga le atunu. Ta maloloa i ta maloloa, o whawhine e isi whawhine. Ta maloloa i whawhine, ma ta maloloa, ia, o le mea le nā le utulai mai nei. The big risk is because there are so many of us o lea ngā i mawhi fiti, whao ngā services ma mea uma whapena. Tui titi nei, whaalongo mai, ua toe o atu le wha mai, ua toe alo atu le wha mai, le pao pao o le eis. I Samoa. Mau ai ma le tupulanga talavou, ma tupulanga la iti. O pepe. Toi titi nei, toi abe fo se fasi silanga fo lea. O fiti wa abe o se state of emergency. Ia e pangalea. Ia e ufi wha manu ngase fo i lava ele malo, mo te tai, ma tanga ruenga le soifua maloloina, ai maise. The Tourism Authority. Aisea. Awa fo e tau fia ai le tō tele o tangata e whewhewhe i le wha mai. Ona toi a whea ia le motu o fiti. Ai a la le a fianga o tātou. O motu la iti ia o lo tū la lata iai. Tau tia. Whainga panota ale atunu o tonga. Nea whaua amata na vevesi ai tangata. Na ua whaamalo lo le pāle mia sai ai. Ai tofi mai ele ai ngā tupu le pāle mia e whaua wina le whainga malo. Ina ua lata fo le a whaia le palonta o le no confidence vote. Ja. Tasi le nā mata upu o lo onga tele i atomotu o le Pasifika. And now it seems like every Pacific nation at this point is going through political turmoil and political crisis. Manuatu, na le fo la whaile la tō whainga panota. Wa uma fo i ona whaile la tō vote of no confidence ma whaatea. Isi pare mia ma isi tai tai. Whaafare pui atu ia le pale mia o le sa pale mia o fiti la tō ma isi minsta. Ai a Samoa. E matau tia le mea lo tu la i mai e fo. Tātou te nofo te talo pea. Ai o le whai unga na whai e le whionga le ri. Fong te lai na ia toa whi maari e. Ea le mauta.
ma ia whaawau pea o na whaatino tiute o le palemene. Ai tausi e le file mu e ui ina na o le to'o se furu ma le lima. Tangata o lo lātou whaangai o ia le itu tino te leo le palemene. E le maari e le whalongo. A whalongolongo fo iai au ngā tūpulanga. Ma whanau la lo vawa o le atunuu. I nei mea lo tutupu mai. E matua maofaya. It has set the presidents to be controlled by a minority group of people in parliament. In which case, the tail has become the head, and the head, vice versa, is now the tail, as the majority. Ups, sa upuna. Au le foi la na sa no le fionga le fonftelai. Yes, of course, there are other means. By ways of a legal challenge in the courts that has the jurisdiction to define Article and Section 141 of the amendment done to the Electoral Act 2019. Yoi, alana sa no sa ole fiunga funtalai. Pule auto. Aole so mo le tai au nei. Yo kousus ka i mai I le whakongunga le whongwhakalai le wa. Ina ia toa fi le mū le pāne mene o Samoa. Ma la solo nei la whanga solo ai ia pepa le pāne mene mga ruenga e tau na whatino. E wi ala nei loa, e le mwhaiona pāsia se tū la fono. I lea tu ai ngā whai numero. I lo utali te nunga. Sa te tau ma ono mea, ia fia me ma la auli ona toe tala noa. Sa te tau. Ona whiofo fwa I le lofa ma le loto wha mangalo. Ai toe ta poe le pati olo o ia I la ua uma ma le majority o suia foi pule wha wau I le mano. Ai le tali e ina lo loto. Se fono na toe suru mai ai fia me ia tui la epa. Ma se tala no anga e toe whai. Oa! Fesiri. Lea le meua e toe suru mai ia tui la epa. Oa ni lua tala le a toe whai. Oa ni la ngona o iai. Ne toe ina sa tutu whatasi whatea. Ave ese. Malana whai ngā malo. O una la ngona. Nā o lei a taua savea. Why did you go back to meet with him? Did you go and ask for his opinion or qualified advice or whatever? He was the man. He was the enemy within on the other side. That you fought so hard to kick him out of politics altogether and out of parliament and out of government. Why did you search through and for to go and meet and ask him for any advice or whatsoever? Le mea le nā. Te lofo a uia mo mafo fau ia. Sa le te tau ona toi alu e whaise tala matu le epa. Sa te tau ona foi. Wala aulo na tua ngane o la hauli. Wala au si ana tama. Ia la hauli. E mai e tala noa
ma toi wha mau popo. Ma toi fono le upenga ua masaisai. Lena, te leo i upo le tunu, susua, ma mātango fie, e whao ngai le teimile nei. Tātou toe, tauwha i olo pito waa e tas. Tātou mulu au foi. Tātou wha maua lalo i lumo le tua. Tātou o mai whatasi e toi fono. Leo penga o pili. Tano whai. Lea tātou o. Ile tātou malo longa pupu foi mai. Sa ili se avanoa e tala noa tuai ile tua fine. Ya e te vise yoane. Ya e tu sai foi. Ya manai mata upu tā ua wale no fasila fia. Ele mamalu ta mam tina matua. Ya ofso soani yolo maui. Le taimi ma le taimi. Ya wale pula la ngoto le soifua tau fiafi. Ina ua matutua ma malo lo retire.
mailunga ole tofi aunga Samoana
O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafaiga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whapea Manurua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID fluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua tolu fitu o. Lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive I Manukau City. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. In this update, more roads could get faster beyond the government's planned changes to speed limits on 38 sections of road. The government's reversing speed limit reductions on those stretches by July. Work is starting tonight. The Prime Minister believes it'll help people get to jobs faster, pushing economic growth. Transport Minister Chris Bishop says 49 roads deemed more complicated will be consulted on. There are some nasty sections of those roads. We're going to consult on them, and it may be that NZTA says the default will go back up to 100, for example, but there'll be bits where we keep the speed limit. Te Pāti Māori says it supports activist John Minto's campaign asking people to report Israeli soldiers holidaying here. He says the Palestinian Solidarity Network hotline is to hold Israel to account for genocide in Gaza, and the focus is IDF soldiers. Foreign Minister Winston Peters has called it disgraceful. Labor and the Greens agree it's the wrong approach.
Te Pāti Māori co-leader Debbie Ngariwa-Paka says she supports Minto's tireless advocacy for Palestine. We have to do all we can do to stop war criminals and stop the sort of genocide that we saw going on last year. A man has been arrested over an unprovoked stabbing assault at a Palmerston North park on Dogwood Way. A person's in hospital in a serious condition. A 25-year-old man will appear in Palmerston North District Court tomorrow on charges of wounding with intent to cause grievous bodily harm. Google Maps is renaming the Gulf of Mexico the Gulf of America, as ordered by Donald Trump within hours of becoming president last week. It'll appear once the name's officially updated in the US Geographic Names System. US correspondent Dan Mitchinson says the name will appear differently depending on where a person is. In the U.S., we're going to see it as what President Trump wants to call it, the Gulf of America. Around the rest of the world, you're going to see it by the name used by the country where you're accessing maps. And that's news. In sport, the Auckland Hearts have kept their playoff hopes alive in the Women's T20 Super Smash with a 20-run win over the Central Hinds in Napier. The Hearts made 139 for 3, batting first. And while the Hinds made a fast start, regular wickets stunted their run chase. Auckland jumped to third on the women's ladder, but now need a Northern Brave loss to Wellington tomorrow to qualify. Ethan Blackadder will play his first game of rugby since early October in the Crusaders Super Rugby pre-season match against the Blues in Kerwee on Friday. Blackadder missed the All Blacks end-of-year tour with a calf injury. It was initially hoped he might join the squad late, but that never eventuated. And that's sport. I'm Raylene Ramsey.
Talofa, o ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Ma sa maua i le fisoso ani mo nei faafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le housepoint.co.nz. E te maua i whamtalanga o le fale talavai i le tau pitonu. Talo whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaataunga i au ki lani ni sila. Numeratasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Lo e whawhonga le tautua mo oe le si whonga Samoa, le radio Samoa, su lima i watolu a mo i Aukilani nei. Ia, mali a taua savea, i le nei fo i o ngā tutonu o le vai aso. Ina ua ngā Gagaifo Faiva o le atunu. Se fulu minute o te ai i o le itu la. E ono, whatalo whawhapitoa lava i se uso matua fo i sa whaia onga tele tausanga o lana tautua i mea nei o a onga. Ai mesele o a uino le whanau. Whatalo whatu. Mr. Kolisi Sumel i lona maota o si ona tua whine male ainga. I Te Aratu North, o lo o whaamri atu le atau savea, whapena fule sunga le pali tele, te o la tawhale Maryland, mo oe, ia, whapena fule o la mo o, ia maua lava lo malosi, whaaftai le tele o nei tau sanga sa e tau tuai, lea o a oina o le tele o le whanau. A leo whaatasi mai, sister e te vise Ioane, ia o se tasi fwe o a umalo, ia, sa masani una mawhasoa, ia, le foi sa whai se malo longa foi, o le kirisi masi mo le tausanga fau. Leo o toe maua le awanoa e toe whasoa tai ai. Ia, awalawa, ia, le awareness, ia po o le lapata inga foi, e tu watu, ia, awale tausia, o le soifua malolo ina, o tātou mātua i le soifua, pula langoto, ia, mai se foi, o lea fianga o i lato o ngā lulue, e whaia lea au nanga. O ali matamai tai, caregivers, ia mai lato o ngā lulue, i whale o tangata mātua. Whatalo whātu e te vise, whalo le soifua manuia fo le kirisi masi ma le tausanga fau, whamui ia ua, toi refresh ato, ma rejuvenate ia le malosi. Ia na yaso ua malolo ai, talo falava malolo soifua manuia. Ia, whakaro whātira o whianga whawea, malo fori saifua, malo le ngalu e nei asa me te whoun, nei vai asa mani e whaitosanga fō. Ia. Lewa makasanga fō. Ia, le na, e lango ka ue e fō waso Ia, le mea tāua o le nā ua toe taliu fō i ngā ruenga, ua te tofi ia i o Faiva masani, o le pui o lea, o le saunga le mū. O tātou tangata o o ngā lulue, ia awa ia tua asilisina, tai te mam, tina mātutua. Ia maso o tangata lava o tangata lau tele o o mna o mia, ia le so sani. Ia ini au fontanga, ia o lo whaanga solo le amatanga o nei tausanga, wa le fo i whato a amata, umi le savalinga. Ia matau tiu watu le ala, ina ia whaalau le lei. E le ngata mo le au whainga ruenga, ia whapena fo ina i o tātou ta mam, tina mātua. Ia whaktai lava, ia
Whaatara whatua le pa ia ma le mamalu na silasi sa molo whaafunga mai. Ia malo fo i tapuai. Malo sei fo maua. Kiwe whaafutai lawa mo fasili sa vea. Ole vai taimi, ole vai asun te nino amatai i ala man neva yaso. Ole tele lava o matonga luenga lo whaia tapenanga mo pontanga ia ono le tele i o swinga o tula i mai amasa mai le whai ungol tau sangan te anei. E whaina ta o saimo vai tamato au watui Hamilton mai si tu o le tunu e watu lango i nei tanga spainga luenga ona o le tele o kampanie wa aia nei ia whale o maotalo o tau sene tātou tangasa mātua ua tele na sui pe organized pe whaile tele o swinga i tono o lato whaiwhainga luenga. Ono le tisilo ale i le taimi lea po le tules le te whaino lato tupe pe mawaise polo fik. O le mea lawa o tupoi nei. O le tele o nei tanga whainga luenga wa afia. Ele ngata i lato o vaea mai ngā luenga. O le tele i lato o whaititia ia taimi whainga luenga. A le mea pitili na tele le wasui ai. Wasui uma lato roster. Lato roster. Wa le te wa ai pe whetau i man tangata le whainga luenga molo na ainga molo na iesa i fōmalo loina. Ai nau le au mai al tala oe sa maasani o na whainga luenga le lima pe ono aso a le wa au mai o whaamalusia ngā lue mo le wha aso ngā lue ai lua se malo lo ai. Ia, sila foila te le o le afianga ono le tupe maua mai. Sisa o leo matua te le lava lato afianga le tu tau tupe o le lava le whaasoa le mawhaintu songi lato whale. Ia ai mai se ai la le vale o le lope whakena wa ai tamaiti ma whanau sa maasani o na whaile routine le e le taimi e tau eile si le whale wa ai tamaiti po mai tato mātua sina foi. A o leua wa anu whasolo asoa o le mea lava le whai mai e company o le mea na o whai. Ai o sile toi fuila le afianga o nei tangata mātua. Sile foi sa maasani o na maasani ala so i tangata e ngā lue le rosta lea ai me se le au po le po foi. Ai ona suinga ia wan wasa so sestia wasa whainga wenga. Ia talo whai ele ngata le tamo whai e wha maasani po le whailoa po le fia iloa ma whana mawhtanga ma tangata maasani ai. Ale fua o atu tangata e le maasani tau singa ma le maasani nei tangata maasua. Ia wa sile lawa na afia lato saifua malo lato saifua malo loina ma saifua lau le leia o lo whenga i malato. Ia peila o isi tuna lea e mata tite lo i po o ani a wala e whesoso ani ai i le ngata i fono malato pule. Ia o afo inisi a wala ma whaiona ona o whātu iai e sui mai lato whai unga o whai. Deo tali atu e le whetiri. Ia, mano lama e tā ua tele a wai o le amatanga o le tausanga e whai e le roster mo i la toui e ngā lulue. Ia o tele lope ta i whaafia o na sui le roster i lea kuata ma lea kuata o le tausanga. Ai e te tau o na tanga i ma silasila tutoa ia i la tou o iai pulenga e whai o roster ia. Mo le ia lava fo i le malolonga ana i o tātou tangata nei awa. A iai se vai teimi fo le mamai pe aveni aso mai fo i o leo whainga wenga ia mō tangata mātua ma tu asinsina. Ia o na sioki leo o lea fo i o le au whainga wenga. Ai whamata o ha nisi au wala e mwhai ai o na mai lei ma whaatosina mai ia a nganga o tangata ina ia lātou whaia le ngā ruenga lea e whainga tātele lona whaatino ina mō tangata mātua. Yeah, o sanga ruenga pita whirin tā ua. It's very rewarding ona ole tau singa o nei tangata o lo mana o mite whasoani. Ai, e tele whai mata whaatosina i mea whai whono e oi I members e tarasanga te rato a inga mau o
ai pe o to tele tangata ile sekta lea. Loa nga ina I whafoi Australia o nei te tele te tongi ma whamelato e sili atu ia Australia. O le mea le tupu nei o le toi te tilo ile system atua, ile health system New Zealand. O nei ile o mawhai o na nga whatia, ile o mawhai sa imine policies e iai. O na avele whamua mua pe avele whataua I le tau stinga o nei o tātou tangata mātutua po o toa āsina sina. I le ngata I tono whale nei e tausi ai. Au tono whai o nei a inga. O na o le whaititia tangata whainga luenga o le lava le taimi e tope launga luenga o na o le lava le taimi o lo au mai. Ia, ai e se longa e sui le sistema atua o le whapea sa titulo iei. Pe mo whai ona toi ave le malo, pe ave tono whainga malo. E nai a mai e wai. O le tele o taimi e fua lava le tala se leni. A whapea e toi a vastu centralized toni o ona fua mai le mai le tupe a one wha mui isi company po o provider si a leo o whaia nei. Yeah. Ia. Sa sinai tu lai te tere mato o le awala pitilina na whai ngofie mo le malawa aire tupe au mai wai le ngata foi. Wai o foi I te whatuora ia po le taifua mana loina. O le ofisa taifua mana loina. A le lava tupe mai o ia ele ilo po pe whawhiona. Whaasoa ati tua le tele o isimusanga luenga lau. O le mea le titilo iai ma. Malo a whaftai a te lele ngā luenga lo o tau tau mwhai ai. Whamata ana whape toi fōi lalo o le whaamalu. O le malo ma a veo se batanga luenga o le malo. Nei lo o le whaio kon kalate ia se manu ua tau whio lolo. A whai la le paketi o tau sanga uma le malo. E a awhia I fōi le vaenga lea I lalo o le Ministry of Health. Ioi, ole mena le sa titilo I mātou taimi leo tula I mene whainga malo. O la whai mai sa ave ese tupe whaanganga mo le sosoani I le tūlea o le pay equity ia. Ia launga ta sia o mai ma whetau ia tutonga ngai tangata. Ia e pei tai o le wa ave ese mai le tupe na le sa whamoe moe e whaatino e nanga luenga. Ale wa mai mai lalo I mai vanga tupelea e le tai lama. So le tuna le titlo iai. Ai o le value por fata wa ina o le ona tangata masa tua po le age group lea. E ali mai le fata wa il fata wa ina o tangata fo I whainga luenga lea. Rio le tuna lea e mata te taui malo si ai. Ia toi ti tilo mawa ai, ia awane ngata I le supele whai, ai o le whatawa ino le au nanga. Ai te sapele to Australia tangata whainga luenga. A le quality care lea, a tasi le tangata whainga luenga fia mamano, losi malo loina. O le amalo loina fo ima le lei, le tau singa, ma le vainga o nea tatu tangata matua, mai lato uma, o lo fia maua le au nanga nei, le ngata I tono Para tangata mātua, au I lātou foi o lo a fianga mawhauwhau, mental and disability, I tono community, ma ona I tangata I o lo tausi tono whale I communities. E foi lātou o lo tausi ana tangata ina. Ia e mese foi tono tato a inga. Ia o le ituna, le tasina, le nā poutu o mato manatua fo ile sa watu le tala mua le li poti le na ave le minista o so formala loina whai ia October tatangantia nei. E todo lawa me tau ana lai e whama mawhatu le li poti. Mua o le quality of care o le value of care le ngata I tangata I whainga luenga au nei tangata o lo Tausi ai, E lona lua o le titilo o le afoi. O whare whainga ruenga po I le whaaai I le whaatawa ina o tangata whainga ruenga ma le value lato ia le leito tongi ma le leia ia stefe lato ngā ruenga.
ia aolona tolu. O le toi sui a toa lea o le health system. I te tono o New Zealand. Ia whamautu e mai ia awane toi e vatu solo wa o le mele le tupu nei. Ia wa le whata o ina po le wha wa le priority. There's no priority le kia o nei tangata masua. They need to prioritize. Yeah. O nei tā ua ia. Peo le tūla na lana awasu ai le matoli poti. Ia o le ala e whata tali a le tali mai a le employment relation ma le mai lātou ia e whata tali te pole a tali mai. Malo, whautai. Mau tonu foi ele misia lava olo iai nisi o tau ngā lue whaatasi taipei o le ngā luenga foi o te whaia o le policy analyst. O i lātou te sila i le tula whono ma le mana onga ia ma le awala e draft ai ia se policy. E mawhai na awe i tangata ia lātou te whasosoina tupe ma mea whapena. Mo le anga i luma. O e mau mai le wingola o whamtalanga. Ia foi vaenga matou. Vaenga i tunga senior time e afie toni i mea ia whainga policies i le ngata i tonu a o le union mei. A o le CCU for Council of Trade Unions le e afia mai a telo o uni. O i la taula e il vaenga na e afie toni nā pe a vatu fo ia pautuanga i o i le malo mai la so lo fai me na le foi sa na e malo se e uni ia i tonu ia nisi po suio o le Council of Union i le tonu policy making make us ia i tonu le leo vai sa o le va so le leo ia ti lo mai o foi taimi la so tira fia ia e fai ngai ona ia lo lava i ngole tupema le tuna Mani ela. Ia, malo, whaaptai. O no o le ngāruenga le lei o lo tau whai ai pui malu ai e le ngata o tangata whai ngāruenga. Ai ia mauti noa e mawalunga le fola o le au nanga. Le whai i tangata mātua i nai tamama matina mātua. Me te la o na whaua a matana pepesi al wha maile na o le dementia ia pa o le ngasa o le mawhau ma ua whawhinga tāio na tausi i maota malawa ia na i o tangata mātua ia. Ia, pe iona wasu lau i meri lau fionga e apoi. O le no so ta i le vaenga na vai aso le senei. Vai pe no fai aso e au nanga le e tili aso lo laso i da fia ma laso ngalwenga tonu ia i lo nei tangata whatau pa. O le la wa o le tali mai le samalo le vaia le vaenga le pe faia o onga ia wan sana no ia te mawhai ona fia mausa no e whaatantala no ai e whisosoani na i o tātou tangasa ma le tātou community e le ngata le tau singo na i o tātou toa ai mai se fui i le support ma le lango i inga po i la tau i alo whaia le leo au nanga ta ua leo tau sia i la tau tono tato a inga. O le lai whata tari atuai. O le foina na mawale le whata le noanga ma i la tau i wa aia tangata mahasua po le health and well-being of elderly people. Mai na i tono Middlemore Hospital. Le foila wa mai la so contact numbers e a foi whata le noa aima. Fai atu ai pole atu lava le mele tātou tamana o ai. E mole au nanga le whaala wilo atu mai o tātou tangata. Ia e mese foli telo au nanga mai tangata Pasifika ma tātou lava. Ia tātou lava mamalo o Samoa lo au na ia au nanga. Are tasere si mele si fita no atu ai. O nei tangata ia lo i tono le iuni le o iesu te potina la tō. A olin tu langa whapea i fia mauta fitotoani. O lo avanoa lava le employment relation po la soia e a fo eva aia ia tanga twenga luenga. E mawhaila na vili ai e le leo la to service la to fitotoani moto sesi lava e fia mauta fitotoani. O le ta'au lava ia mele tuku i whainga luenga o la tōna e vava ai mawhaia ia
ma whaafto tai I whalewhainga luenga o le numera le pe a whape Ia, e fia mau e te sotrani. O le o iwa fitu o tasi iwa lima o iwa fitu o tasi lima o pe a whape a mesene la to e lo o le tono le uni. Wai tele o taimi le ilopo le mautonu po fea asulu iai. Na le vili lava iai ai e se semana o whamatala pepsa sani. Ia ona whamatala le tau iai mela e tupu o la tau na e tele ai a whawhenga ruenga e la vivia ai mamawa i lato o vai I le tubi. Pe a whafso tai le employment relation. Ma lia lava tau Ia, tele. ia, tau ma. Ia, kuikuia tanga whainga ruenga. Ia, lele. O le employment relations la leo ngā numera lea. Ioi. O iwa fitu o tasi lima o. O le ofisa leo le employment relations. O la tau nei mwhaiona soani e whaatulanga I mata upu ma le vā o isi ngā ruenga ma pūlenga o isi ngā ruenga. Ia mwha mamlama whai atoe lea I atu tau. Ia, nai, a me se lava wanga luenga, e tusala tonga luenga. Malanga luenga fo le whai mātou. Ia. E awere tusali tanga whainga luenga. O I fo I la, e refer iai e mātou ni cases e pe a whape wale mawhai ona fo I le vā o le whainga luenga ma le uni. O I fo I la e awe iai o la tau le e whai a mele whai unga ma mawai le si. Ia, ai le awe le court. Ia, ma lo whaftai ona o le tātaimi. Ia, whaftai tele lava mo le whaavanoa mai o le taimi a tonu a tulvai aso lea. Ia, ua shine through mai I alo lālele. E mane ko le alua ia whape. Ia, ai whaftai tele. Ia, manuia o Faiva o le whiwhinei mo malolonga. Ia, ai whauma mai e, tāwalunga mai e, e lau sunga le tamaitai, le tāpapora kalame le nei aso. Ia, whaftai tere lawa lau whiunga, whaftai molo o awanoa. Ia, mole toi whaftai tere lawa I nei o tātou tua āsina sina o loo tapua I mai matatalo mai mo tātou o loo whainga ruenga. Ia, whape whaima malu Samoa na ia anga ma uo ma inga lo whafonga mai. Ia, ma lo whaftai lawa whamamia le atua. Ia, o la wholne au ona whatawa. Ia manuia lava le fiafi. Ia, whape nā fo ia whaasoifua ia, tā whenua I le vai aso fau. Ia, whaasoifua. Ia, le nā, te mai tae sister e te vise Ioane. Ia, o se fautua manosi I le uni e tangata whainga ruenga le I2, po le E2, po le 2 I lunga. Ea, misea I la tōlo whira ngā ruenga leo caregivers I o tātou ta mam tina mātua o lo ave I whale o tangata mātua po le tausia fo I lava I tonu lava o tau a inga. Ai ala numera le nao le telefoni mo le fiso soani. I so o se taimi fitu aso le vai aso luas fu ma le whai tu la o le health line o valsalau ono tasi ono tasi. I le maita watu I le whono ana le la. E tasi lava lisi vaenga tā ua sa ave iai ia ni o mafu whaunga. E tā ua tele. O le saunoanga a le fionga le sui teitai o le tua ngai. Le tō wha nia le wofo. Whono toe no Vasili Pierre Meredith. Whato a pai ai lea o se tangata I tonu le mauta whono ma le palemene I le mata upu e masani ona o la unga tuai ma o pese tuai. Awa o la unga runga lea. O le tu sio tu la whono as a policy analyst for work safe in the environment. Tu sio le tu la whono ina ia pui puia le tangata whainga ruenga I so o se tu ainga si o sio manga. E au fia I malo malama I le tu la whono o employment contracts. Awa so se company la bai whaatulai. Pele stala I le company's office I le New Zealand. E te tau o na iais and a safety policy.
o le safety policy le nā, o le tula whono wa oma o na draft matustusia. E muri tai ai tangata uma lava. Po le ofisa, po le whalewhai ngā ruenga, po o whafo atu o le lotoa, po o le maumanga, po o lunga o le lori, po whia lawa e whailau ngā ruenga. E te tau ona iai ni safety policies to protect you and also to protect companies' assets. Asset al company. Pui ai fo I matangata o le company. Tangata e ona ia ngā ruenga. Ma company ia e ngā rurua I nei. Langa la o tau sila I tele o tangata e la vevea I lunga o awala. E la vevea I le taimi o e whau ai le whale. E la ua I uta. I ta vale e whela ua inga I lunga o le ala tele. O tu tonu o whale whai ngā ruenga. O le ele tise. Ma le tele o I lātou e mū, sipaka, ma mali wai. So all of these practical work and companies, you have and you must, o nei I New Zealand, le tula whono matautia le nā. Ma o whaftai e, wa pick up le whionga I le suiti tai o le tuangai. Ma ia whaataua ina le mea leo. Nanga le mea leo te pese atu ai le tele o teimi ma le tausanga uma. Sa ngā ruenga sa o whia mo le tele o tausanga. E o mai lava le teimi le nei. O lea lava o mai se kon kalate I te au. O te whaatinuina le tūsia ato le tula whono safety policy. The whole policy. Mo so se company. E a whia ai le soifua o le tangata. Ia no o fwila ia lea I me o mta upu ia o race relations. Ma employment contract law. Tu la fono e whawhai ngā ruengai o e ma se malienga ua umano lo se inia ma stangata e ona ia ngā ruenga ma pule ngā ruenga o le ala wa ia tau. What is your job description? Awa lisi mea nai leon la vea lisi pona ua o le afoi. O le watu lot te fua le ngā ruenga le stangata. It was never defined in your job description. You were not supposed to touch that. Ia a pere masingi pea e pea. Au e koe kanga fui, eu se mea o le masingi. Au e whaasanga mai o le masingi, eu ma oi. Ia ngā mea na e o iai. Tele manuanga. Nanga fui e leo whaamtala ina mai. I le afo I lau kon kalate. A pea na e rula ia le apalai e lau poto le whainga le masingi. No, there are engineers. There are people that were specifically on duty to fix the machine. E se mea ngai sa ui whai. Tā ua le nā. O mea umanei a waita te le whalongoa ta ita I o whata o tele nā mea I o. But every company must have safety procedures and must follow the due process o le awala whatino I lea ngā ruenga. Se I o atu le sistepu se I atu le atu lunga I o le conveyor belt. O atu fo I le si vaenga la tu te whapipi ia le si vaenga o le oloa le o lo o fausia ina ia tau le whaiunga ua atoa. Tino le tamo o vatau sili le oloa atoa o le a whaupusa. Ia lena, tā ua tele lena, tāra sia ia whaau e pēa. Ona whaatau waina, ma tā upu nei o le saunga le mū. Amantua tu la whanafou lea ua suia nei New Zealand. Work Safe New Zealand. One of the most detrimental and important issue now. If anybody dies from a work injury or lost his life, those companies are liable to be charged with manslaughter. Tu la phone na le na pasia nei le. So se companies o se whalewhai ngā ruenga I New Zealand nei. Ina ua mai ale le Pike River Mine le na whioti I tangata I toa. Luas Fulmaleiva ma tanumia I tonu o le ana le down south. Le la ua mai le mea lea.
A malius tangata I se whalawe tono o le whalawhinga ruenga. E mō lia I le manslaughter po le whasio tangata pa I valea. Ia le na, a tai o le meta ua na sa o tilo atu I le fono. O lo o whaatau I na mai. E le suite tai o le tua ngai. Le tō wha ia la wofo fontoe Pierre Meredith. Ona, o mai leo lau tala noa I le mata aupu po o tau sila. Have you ever wondered and watched the Speaker of the House now? There are some slight changes in the way he addresses people. O mo mai leo inga lau tala na leo tau whaafonga o sui le fono. O se a toi ve bala au pe tau langi e le fionga I le fonga fitalai. Se swafa matai atoa po se tau langi o se sui fai pule. Wa leo toi whae ngoina. Tula I mai I ala ua fionga sa la. Tula I mai la ua fionga tula epa. Le ai. Ko sui le whainga leo whai ai. A whai au o su la o vai maunga mua mua o wala au. Tula I mai le sui o vai maunga mua mua. O leo o toi fo I tua e whao ngā mai. I tō malo wha palota. Ai le toi ta ua le ingo le sui. A lea la o umana sao noa I le afo I le whomftalai. O lo I tonu o le tustau lima. O ngā luenga le pare mene ma ngā luenga le whono. O lo o lima te ina I fo I le fionga le whomftalai. Na te le toi tau wala awina ma wha leo. Ea se ngoa o se whipule po se suafa. O sui mamalu I tonu. Nā alwala awa, tūlai baile sui mamalu o le I tū malo le pā. Tūlai mai le sui mamalu o le I tū malo. Ia, nganga I maunga, po nganga I fo maunga. Numero tasi. Le to iai se ingo. Ia, e lava lo talitonunga walanga o Samoa, ma le to tele isi. Tō pulanga tala vau nā le whaalonga po wheme I le tū malo lea. Ai le loa po wheme iai. Ia, tū mai la I leo le sui a o fo I na tau whailo le swafa o se sui. Whaamatala ai se mea sa tupu ia po o se saunoanga fo I po se tūleinga I tono le maunta. Te loa lava, ia. E pule aska funge le laronga va langa le tamalo o le tai o le sifi le o le mot ma le pale mene o sambo. Ala walu ya whapena. O si o tātou tala noa I whanua o le atunu o le aso tau. Watasi le mata upu tāua te le tauna avatu e se mani nonga. Ile ese sengo whanua o le malo e whatau atu. Ma whanua o le malo e lisi atu I tangata, po pisinisi, ma company. Wal silina tula I mai ana le lai tonu al mauta. O le tiute o ai, ma le matawha ioi ai. Po o le malo, leo le alisi natu na whanua I se tangata. Po o le malo e whaia awala. Ma whaia, ma whaatulanga, ia me o pū. E vidi ai le paipa a wā le suavai ma le palamba. Pe au o ina whaatino le whauino se mauta po se fale, po se ofisa. Po le tangata leo le alisi iai ia le whanua le malo. E ai ma pū e vidi ai ia ma tai ai le wai o le tise, le palama o le vai bo me uma whapena. A anga a wala ia anga ia tu iai mea iwa iei subdivisions ia. O ia whaia. La tali iai le aso a tai hao. I la u suenga ma le whalongolongo atu le whono. O ai ona ia matafa yo ia. Who is responsible for the roading into the areas where are subdivided, and these are government lands, whether it's leased to or whether it's sold to the people. Oia whaia le mena.
Wale mele nai ta wai a whai ni subdivisions wale. E tau na whai e le matanga ruenga le malo. O la tau ia o na ia whanua ia. O le le i, o le na o na lisi e tangata ia, tau la na whaatino e la tau. Te ngā ruenga e o tuai au wala, ina ia o ma whao ngā whanua mātina e ia o whaatua tangata, i lunga whanua lisi. A oi le whaia le whaatino ina le mata whai oi le nā pe a whai o oe lea ua e whaatau ina mai se eka po se lua eka mai le malo, mai whanua le malo. A oa whanua e lisi, a oa whanua e whaatau ata. Wa tasi le mata upu o lea e le vesi ai nei. Nā watu ia meo nai eka ma kuaka, eka ma afa eka. Na toi whaafo i atu whanua o tangata sa i le malo e whaatino ai ana atina e. Pei ta iwale o toi whaia ni atina e le malo. O lo iai le malianga, toi whaafo i whanua o i tu malo. Ia lava lana e tau te wawa ai i le tele o ele ia sa fwai peo i sa tui mara flufi ma sa te puala wha solo atu o i le malai wa lele ma nga ia tui mul whanua. A o i le o ngā tono o le taulanga. Wha solo mai whangari i le tongo mai lele. A sa whai ea tinae. Wāna me o whai le teimele nei. O le o toi ini a tinae o toi whaia. Ale mali inga sa iai, whafo i whanua o tangata, whafo i whanua, ale mere, o le uto e whaatau atu e le malo i le nu. E le te tau o na toi whaise me whapena. Ave whanua o tangata. Pule e ali mwhai pule ma i lato o le pule nu, ma le vaelua ina o whanua. Ono ane leo i lato e whai le ngā ruenga leo. O lato awala, ma utilities ina ia whaingofie o na taile le tise ma toso le paipa. Iwa. O le mele na, tutusa le mele na, ma le mele o tupu nei New Zealand. Le Ministry of Private Enterprises po le Ministry o meo company tu maoti e le malo i Samoa. Tutusa le leiba le mea tupu i nei New Zealand. In the 1990s, fa solo mai le luafe o le privatization, le wingo le upule na, o le fa tau e se atu a seta. O le malo New Zealand peo na iai le nava i tau, i le bele le telecom ma le post office. Ono le manatu. E siri atu o na tele tu pepe a privatize pe whaatu maoti. Nei lo o le aveo se company e run ma whaata mo e le malo i ana lava tupe ai le ai se profiti e mo mai ai. Mea le nā leo tupu sa mo. E tau le moua mai se profiti mai i whaala puputonga ma company tu maoti. Private public enterprises i Samoa. E mana ia le whaarongolongo atu i aisi i vahenga o le whono ma tupe maua. Pea o le teimi e tala noi nai, ia tala whaatau o le tupe, ma le paketi. O lea, o le neitau sanga. Ia, o le ua, to 10 minute o na tale o le itu la fitu, o le sunga ia sau. Ia, o le ave pasi le na, o le pasi moe le tau te o ai nei. Pe atau no mai le waa. Ia. Ia anga le leile tua i lunga le ala tele. Ia, ina tau fo i olo o folau ai. Ia, maanga i atu i mauta malawa. Ina ia pui pui lau tau soifua. Ia ma le soifua fo i o isi tangata lo latu whao ngā le ala tele. A wae le ska vale le ko ai. Patalo fatu le uso ia isa ako. Tau fasia. Maloli le soifua mbale. Ia fa pe foi le sunga le faive au. Ia me o le afionga ia fa masanga at pana frost. Ia fa pena foi le sunga ia la mepa. Ia male sunga ia fata. Ia ale ngata leo. O le to ina matua.
Whala na i pupu. Talo fatu le tātou por kalambe. I le tātou nuu i Riversdale Park. Whamanui atu le atoanga o le fitu sifuru ma le fitu tausanga o le soifua o le fionga i afuatino le tuu a via. Tai le tua wa ria mai le tele o nei tausanga mo lo soifua e o ina lo tia foi i puava o no ngase ma whalaefu ma pusi o tofanga. Ia a o lo langona lava le nganga whaftai le tua i le tele o nei tausanga o foa i mo oe le tina, ia fuatino, le tuu a via. Talo i le tua, maua lo manos, ia whapena na foa i nis tausanga se tele, mo oe le uso pele. O lo whaangana e mai i lo uso ia tongia, le au ngā upu, a to muli, ia whapea foi le isi o uso matua, le fionga ia fuatino, whamele a via, mai matautu i le whanga. Ia maloutua ngane, le fionga ia le malu, ta whao a via. Ia ma le whanau ma le ainga e to tele, ia whapea foi, ia mai lo uso ia tongia, le au ngā upu. O ainga, o wō me masan. Ia, o lo moli atu ai a lo whaanga ia te oi o le tātou pola klambe le i ataua savea. Ia whapea fōi le tamaitai. Ia whiri malo ata. Ma le au whainga luenga ale ngā Gagaifo Faiva. Ia manuia tele le whamna tuina lo was i fua. Ai mase lo tua ngane le fionga ia le malu ma mea sepa mai le loa i kala estete. A talo fatu le malu ma mea sepa ia masi o tau ainga fo i kala estete. Ia ai mai se fo i lau fionga. Te lenga tā veu, via lava lo was suifua. I le nei aso whapopo e le tua, nisi aso se tele, te lenga tā veu, Rex taulango lea vai. Ia whapea foi, ia le lua tina. Se tina maa nei ai le fia nā nei ma te maita i Alan Wola. Yeah, and we are happy birthday, Tavu Veu. Many more, plenty of other birthdays to come. Ele nā, wa mai a tuaile o nanga ma le tautua ina o toe balu minute o na tāleo le tu la fitu. Ia, oi, eile me tāhua lava lea. Me tāhua le nā u taunu u le vai o le ola. Nanga na bala o mai tangata, whamulmura sa vea, o wheo le tātou le kako kiriwa wak. Nā u taunu le kiriwa a le sfulma le tolu Lappington Road I Otara. Le whionga le saoli I atuala ta wā tau pa utino ma le whaltua I apeka, ma le aingali. Tātou maketi tuai ale nā ua walu tau sanga. Ngā iai whaafte atu mo le whaonga ina o le no whanga. Ua ngā I atu iai I le tō tele o tātou tangata. Sfultolu, Lappington Road. Tātou se anga I le lua sfulma le lua. Templeton Place. I nai Glendon I Manurewa. Ia, o lo o whaafoe mai le maketi le nai le tua whenea nive, Malia. Ia ma le tumaitai o Mareta sa wanga, whaafte iatu. Ia te ulua mo le tātou maketi. Tāsina maketi o lewa tele fit tau sanga talo na whaatino mai ei I nāne ngā luenga. O li atu le whaaftai Malia ma nive ma Mareta. Tātou se e mai I le o ngā tutonu ma le mū o le tauranga whaatau I mangele. Lo iai I le uso e whao le tane Peter Silva. Ia whapena fo I le au whai ngā luenga. Ia whamalo atu. I le au nanga ma le tautua le tātou maketi mo e fo I nā matau mawha mai Samoa. Ia whapea fo I isi o loa. E pei o mea tau lima. Ia aile ngati lea whaftai atu I lau sunga le whawhengainga. Reverend Larry
tupa ia po le fiong fo le whaasine a tole foa. Ai tau lunga le tātou maketi mulimuli o lo o iai I ina I le numera tasi Triangle Road I Massey I le I tu langi lea I sifo. Numera tasi nai whainoa on le Grand Market. Grand Market na e ngai iai ia le tātou. E ala matau tāua lea. Ai langa o le lava se taimi. Mo I la tau ia na maua nei o la tau se seni e le tātou sa ili ngā malo le sa whainei. E le toi fo I maua se seni mo I la tau na sui fua le awhiu se lau lua wha pia fo I le awhiu se lau fast fu maleiva. Tai au o te awatua ai le mata upule nā langa leo o so ua le loto I whale. Ona o le tūla whono fo I le au. E se fulu tau sanga tawai ona e umia. Ia lau sit senil na whatoa e anga waa I se pensiona. Man tuol tu la fono lea o se vai anga fau whaapitoa. E le te tawai ona a fia I tātou. Alanga o lele o mea tu la fono ia ono sai. Ono sai ma lau papale. Ai o e a fo I e apalai le mea ta o le emergency benefit. Ma wha matala, e tau ana wha atumu le phone, ma whai ia le application le nā. Se I toi mau atu si tala mai le tātou whaipule, ia te nau tuiono, ia whape nā fōi ia le whionga le tamaitai whaipule ia caramel se puloni. Ia ona uma tuai leo le tala, la tātou osu, mai se pese le vaimunga tātou te... Tātou te tau mawai ai, le pese lea Michael W. Smith, lea ausu mai le vaimonga. Wha mai, we are friends forever. Ria tele, lea tunu. Ia mese fo le tau maftanga ma le sunga ya sau. Si whanua, ria malolonga, tau mafutanga, tali ngā sua, mau I le vai se, wha muna mot.
Talo fa Samoa. Wa ule nei o ka spitialo. A wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a.